Songena enkonzweni yendumiso. Ngicela umfundisi wethu, umfundisi Neli eze ngaphambili ayosinikeza inkonzo yendumiso ngokuyithoba nje ukukhulu untela umzalwane asukumeke inyama. Bese ngedlula ngibingelela bindeni lekhona ngaphakathi kwethu. Amen. Sisenkonzweni yendumiso. Litothi iBhayibheli lami uma ngilifunda ku-Old Testament bekuba nemathempeli bese ethempelini kuba nompristi. Amen. Umpristi ngaso sonke isikhathi bekahlala asethempelini kuze kuthi noma ngabe ngibani mhlambe lofuna ke-thempelini athole kunempristi noma uyokhuleka noma kunesidingo lesithile kodwa ethempelini athole kunempristi. Sabese siyahlawulelwa sithenga ngenani leliphakeme. Lithi leBhayibheli uma sengilifunza manje imitimba yenu seyilithempeli laNkulunkulu. La kusho khona ukuthi asisanawo lamathempeli la bekuhlala khona umpristi kodwa imitimba yethu seyingamathempeli futhi sesinempristi lomkhulu longekhathi kwelithempeli lokuJesu. Ngoba
kumathempeli lawa yakhiwe ngesandla, kodwa imitimba yethu ilithempeli. Lithi uma ngilifunza futhi kubaseRoma lithi ngakho nikelani ngemitimba yenu imihlatshelo lophilile nesimo sengono siguqulwe lingalingisi lelini. Sisekonzweni yendumiso kahle kahle ngilenza le ndzaba kuthi kahle kahle thina sibantu siphila sihamba nebunkulunkulu phakathi kwethu ngathi bese singasandlula kulento yokuthi sesena idumiso thina ngoba sibe idumiso ngoba asisahambi singenampristi kodwa sihamba sinompristi futhi imitimba yethu ilithempeli simo sengono siguquliwe. Thina la sifika khona asisasho ukuthi sisenda indumiso kodwa sifika sibe indumiso ngoba sihamba sithwale bunkulunkulu. La sifika khona asisashumayela livi kodwa imisebenzi ifike ishumayela ngoba asisekho ethempelini lekandla lithempeli lingithi luqobo. Umpristi lomkhulu uphakathi kwethu la sihamba khona fanele simvete umpristi lesihamba naye ngoba thina silithempeli futhi imitimba yethu sinikele asisayeni indumiso sesiyindumiso ngathi besingasho